Freedom Fagnet Global, FFG, lihusi voluntário hamutuk atu side hitunulu, halau doação ran, hodi ajuda Hospital Nacional Giro Valadares, liu banco de sangue, ajuda paciente sira, nebe precisa teve seran turukida, hodi salva vida. No doação ran ne realiza e sábado, Lourenço Nulo Recintolo, Fulan Julio Tinan Riun Rua Ronolo Recinghat e Timor Plaza Dili. Tamba serviço hamutuk entre o Hospital Nacional Giro Valadares, Hangive, o parte Cruz Vermelha Timor-Leste, acompanha no instituição Circelutang. Vice-ministro Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno Hateten, a atividade doação RAN, usi voluntário Siranei, bila ajuda na estoque RAN, nebe maka menos e banco de sangue Hangivenian, nune agradece tebes doador Sira, nebe o espírito voluntário, oferece Sirane RAN, o de salva paciente nebe precisa tebes RAN. Niamo suzuba Sira, nebe maka hakarak sai doador ho voluntário, bila basican mai, também dane anisang atividade ida nebe karatina realiza, nune estoque RAN e Hangive labela menos. Ini aku macam mana hari ini sibuk gitu kan, sibuk aku konten hari tambah ini partisipasi emang hotunya itu bahasa Indonesia dua barang sira ini hotu hari itu dan hotu asisti diretamente untuk sira ini agora oferece ela sernerang agora stok nebe magmenu di Hospital Nacional ini belemos ajuda tambah produksi rane kan itu periode dia klita tem que for daí mas servidor saudade tem que for para tu não é bem produção de rampo é bem nelas atu dehang sairang honor sidarang menos hal problema dia saúde justru dia kli ba emania saúde rasi ne bela que tahu favor akuisikan mai ne tambah ne atividade ibe kita planeia Laos protein mas kita ne unidade banco de sangue sira está pronto ela lor diariamente será que bela for apoio baita waihira ita precisa tu karakatu ba oferecer na Hospital Nacional Ini kan sira. Internet para kelas vice-ministro saúde. Enquanto líder da Freedom Fagnet Global, FFG Maria Carlos Atete, cada tinan sempre halau atividade doação RAN, desde tinan rihun rua sanolo resinen, tomai agora. No atividade com a doação RAN ne, tem que rolaran tomak, no ho voluntário de, no ne bele ajuda fale emasira, nebe maka persija tebes RAN o di salva vida. Kami lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu, tepatnya 2016 itu, kami melakukan aktivitas di mana kita donor darah secara volunteer, secara sukarela untuk kemanusiaan. Tujuannya untuk kita bisa berbagi, untuk memberikan cinta kepada orang-orang yang tidak kita kenal dan orang-orang yang tidak mengenal kami. Untuk hari ini kebetulan yang terregister itu sekitar kurang lebih 170 orang. Dan kami berharap akan semakin banyak lagi orang yang bisa terinspirasi untuk melakukan karya sosial seperti ini. Tadi pagi atau sebelumnya? No, kami sudah melakukan ini sejak sebulan yang lalu. Bagaimana kita mengajak terus orang untuk bisa melakukan donor darah secara volunteer, karena untuk melakukan hal yang sukarela itu sangat sulit dilakukan. Kecuali misalnya ada orang yang saudaranya lagi ada di rumah sakit, itu mungkin gampang ya untuk orang datang karena dia punya relasi. Tetapi untuk mengajak orang yang tidak punya hubungan atau tidak kenal dengan siapapun, itu cukup sulit. No, kami sudah lakukan sejak 2016. Dan rata-rata setahun kami 3 kali lakukan ini. Yang mendonorkan darah itu, wow, mungkin sudah ribuan orang karena setiap kali ada 170, ada 100, dan kalau dikumulatif saya rasa itu sudah kantong darahnya sudah terkumpul banyak sekali itu. Kami tentu harus melibatkan HNGV dan juga tentu harus melibatkan Cruz Vermelha juga ya. Itu harus kita libatkan karena memang
Kalau tanpa mereka, aktivitas ini tidak akan jalan. Walaupun kita punya hati memberi, tapi tidak ada yang melayani, bagaimana? Kami tidak ada kerjasama dengan pemerintah, yang kami kerjasama dengan yang ada di sini, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dengan Atase Polri, Bank Mandiri, Pertamina, Telkomsel, Silvia, begitu banyak yang mendukung kegiatan ini dengan penuh cinta. Dan bukan itu saja, orang-orangnya datang dan juga untuk memberi darah. Nunemo chefe Departamento Banco de Sangue, Claudio Júlio Quintão Dehan, ema lubuk magtag foran, tamba sira rona mitos balu husema selu, mebe iamos voluntário lobo, magfo sira neran, hodi ajuda paciente sira, nebe precisa tebe seram. Além de nele usi doação rang ne, belo controla de diak, ema ne saúde, liliu ia parte tensão, colesterol no selutan. Ida ne hanesan facto ida, nebe maka doadores voluntários sira senti, tamba ne labele tau halo doação rang, liliu basira nebe si tau kela. Katak durante ne ema lugu kira mak tau katu foran tamba iha mitos balung nebe maka lau hela serona den kata kita foran ita orsida iha risku buat rumah ida ne hanesa informação nebe la los tamba iha voluntário lugu kira nebe maka fosai doni serna experiência iha media iha mos público den kata kita dua sound ram bebek na fatin kontrola ita ne saúde liliu itaninia tensão, itania kolesterol, no seluktan. Idane hanesan sai faktus idane be maka donor voluntário hirak nebe maka sente. Anoi mensagem ba hirak nebe sidau katen informação, no hirak nebe hakar kalo doação rans sei tau bele hak besikam ba ya facilidade de saúde liliu ya banco de sangue na ba informação claro. E na ba ami sei tulu intabo tira tu explica nomos tulu intabo cira tunune hasairan to rangne ajuda ba emasero nebe mensagem kata labele tau na fatin fo apoio e nebe det paciência nebe precisa ali husi tabo cerni ram bele tulung no salvana emaseluk ne vida. Reportagem Nova Magno, Televisão Timor Post.